namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel alamuntu of course da ke la Kokwani Chauke leyi nga ta hi khe hi linka na Gagash emdeni emakumu ta hi khe hi tlhela vhele mi kata miss the post, and then of course and also Benny Mayengani the president. Yeah, so previous mi nga ma hleketa a yi suke kusuka hi ndlete videos timbirhi la Gagash ri karhi a hlasela kokwani xiyimo xe le henhla swinene mi nga mi swi vonini and stuff like that ka expose to hi allegedly yi fake balloon ka xihlangi xexi xi nga ka right. And then from there, she very expose na timhaka ta bagi ya le Hilux sweswi and stuff like that. Hey, a ku ri busy. A kombisa no yi bambini ta Raptor ya ha khokha credit score. Hey, a ku ri busy blind, a ku ri busy blind. Ma yona mhaka leyi. However, because ra ti 4 October no hlamaleka kwani fonini ku ndwe live ku na a Raptor. Kuna Raptor yo karhi so a hi pfuleni hi twa ku endleka yini na Master T, ku endleka yini na Master T, a hi pfuleni ni vona ku endleka yini Master T. Yeah, I apologize for this live guys. Hey, quality yakho hayi kona. I think a ku ri mhaka network issues ngomsho to Master T but 1080p unfortunately quality yakho yi low. Sorry for that. Yeah. You will drop ay bona mo ile ka sauce. Hey, aku lo buena tu ngomong tak swicele ya. Aku busy bla. Aku busy. Ya, merin ko kan Chauke merte maka itu ngane itu ay ngina very. Aku mau ngomongin the sound for quality sake and to avoid copyright. Yeah, as you can see, I wish I could be like at last. Unfortunately, I couldn't wait. One like at last, and I quality a bit low. I wish I could won in. Yeah. Raptor, lay ibitana go hey, the river, black river. Siswa proper wana mani. Ayi kufukana kumpundi akhankaka kushawalis. Wayibona musi Raptor. Solo saka mampela, solo sote endlekela wana mani. Ana baburini Kokwani Chauke. Kazi wayiphikizana kakazi. Ingaphikizana imidiri yakho labula. That is Raptor ya Kokwani Chauke. Amboya kwina kwikeka bakayithelela lamsaba ikwana. Iyona ile. Ayi yakafonyo le. Ayi mali ya road accident. Sisaka mampela ile. Kunyaka xibelana ni asiyawara ke let's organize. Don't worry, we have to organize xibelana and you'll dance. On what I don't worry. Sisaka mampela mwana baba. Hayi leswo. Yeah, video ya mahlweni hi nga vula tani ku congratulations to yona Kokwani Chauke ku hi side ra yona. Half congratulations to Kokwani Chauke until ze swi vone ku impela yi kona ku hey yeah yi na history nyana but a swi tikomba hi xavini and stuff like that. Ni vona Gagash already are responding to this matter vele. Hi hi fike hi vona fika tsala ku congratulations Kokwani Chauke for the new Raptor. So we don't know ku yi nga yi suka mbilwini or kanjhani this congratulations. It's up to you to judge. A hi tivi ku swi ta swi tshamise ku inside ra mbilu yena because a ku ri ku luweni phela ka ha ri na nyimpi stira kha kombisa ku yi le ku bambeni Raptor i le ku teni swa matimba a yi langutisi so yeah. I nyimpi yikulu swinene na Gagash, so we loko a ku ri wena Master T ta ku yini manta ku probably maybe swi nga swi kha swi n'wi vavisa ku hleketelela. Unfortunately la ni nge tisi marito ya mina ni ma yisa ka munhu un'wana ku pheni ya kona a ni nge swi tiku yi kona or a yi kona or kanjhani. Vanhu vo ku commenteni vele vo tala va ri ya nga twa pain. We don't know, maybe or maybe not, I don't know.
I don't know. Okay, so vumenemene byi nge sali ku nga sali hinkwaswo ka masitati vumenemene byi nge sali so ya sungula la leswi nga swi notice i that right number plate yi nga tsala ku Toyota certified loko xilo xi ri certified it means it was used leswi mfike mi swi tiva it was used so mara minkarhi wun'we ma kuma yi ri used but ya ha ri na very low mileage very low mileage it's more almost brand new it's almost like a demo nyana sort of ma kuma ku ya tlhe ya ha na maphepha sort of swa humelela ma kuma ku maybe ya ha na vuma less than 15,000 kilos that's why ni lava ku vona la ka tlast unfortunately a swona so yona it's a brand new but not a brand new it's more of like a demo and swi ti komba na ku yi nga va yi trade in that other bag a ni ko vumenemene na mi nga ni sori guys kasi why mi subscribe la swi komba na ku yi nga va yi trade in that other bag because okay cheka ti live ta yona na a yi va yi kha yi very kha yi famba hi bagi yaliya yona ya ntirho and stuff like that a na mhaka leyiwa so vhela na ha swi to ka ta na GR a hi ti ku yi ngo se yi tlhe yi tlherisa e BMW or what we don't know maybe ta ya ha ri kona yi nga yi bini na kwalano so a hi leswo mi ni nga vula tani ku congratulations to him hala yi bini ho yi nga tivi ku Gagash yena ta ya ri xinjhani tani sweswi hi nga vula imagine guys mi kha mi ri ku lweni ku ya xo ka ri nge xavi wena like mi twi na ku maybe n'wana mi ta tlhela mi rhanga mi ya xava swin'wana before mina even then fika ni xava maybe it's painful I don't know hayi continue kokwani Chauke ni kombe ku yisanyana ka music a no lava music ka ti video i xiluwa background yes i Raptor n'wana mani a swi yo tsalatsariwa leswi yona swa ka mampela swilo swa propa u swi vona na wena le swilo swo tirheliwa leswi a ku na ku i ta pfuka nampundzu i vula wa yi vona a swa ku pfuki ya khankaka nampundzu u va darata ku xava mali ya khankaka mali ya khankaka mali ya kafoni mali ya kafoni yi jiwina yi van'we milo ya rihozi ka khasi leswi swa propa a hi yeneni mahlweni vulavula vitani pimapima mara mi nge fiki la mina hayi hi vula tani ku congratulations kokwani Fonyo congratulations so ku hi yona kokwani Chauke yi ri it's brand new yi tlhe yi kombetana a paper there so maybe or maybe not but loko ze yi vekiwa certified a ridzi mara yi hi kombe phepha leri ku ra ha ri koho xikirinini so a ridzi maphepha hi lama maphepha swa ha ri swintshwa a swi nundeleriwa phepha a swi nundeleriwangi as you can see so based on my understanding loko yes ya va a pre-owned but yi va ya ha ri clean it does happen ma vona mhaka leyiwa nga kuma ku na yaliya Gagash yi nga ri pre-owned a nga swi vulangi je ya yo va mi kuma ku ti-kilos ti va ta ha ri low I think a swi vuri ku ti-kilos ta toho va ti ri low and stuff like that ma yi vona mhaka leyi so hi ta vula tani congratulations to him or hi ngo yisela eka tin'wana ti-section to ku yi vulavula yi ku yini and stuff like that i la ku vula swin'wana lo ya tava boy yi hleketse Ben Mayengani yi hleketse Ben Mayengani boxing ximovhana leyi nga xi banyana laha ya ta voya man hayi congratulations xifangi swa duma vukuki ya khankaka na mxichi na mungu yeah so expensive swa ka mampela proper it's petrol ane was diesel ane abaseka loko caca kokwani Chauke n'wana mani ta dyana ni tiphilisi ta jealous mi dya tiphilisi ta nkanu hinkwaswo wona black manya black black always kokwani Fonyo xi ri a xi za xi heta a xi za xi heta ni twa no xi kombisa ku timhaka tingani laha xikwembu n'wana mani hlayiseni tijelas ta hina next week ni vuya hi yin'wana futhi ni vuya hi GR Sports next week ngala hi le ka million leriya ni ya vuya hini be careful I spy guys na foni ya mina yi la ku tema mara la ku sala ku ane ti va ni kokwani Chauke wa vona yini Raptor
a ni la heta hi kwalano va ona Raptor so yi kombisini ku ya yona yi ona Raptor hayi hi ta vula tani hi congratulate ko tala ngopfu swi kahle hayi yi bile ya ni chavini loko ri mpela yi xavini na ha ri ka half but probably hayi nga ku yi xavini a hi nyike ni 80% ku yi xavini man hari ku na Gagash za a pfumela hayi swi loko yi nga yi xavini ya hi leswo yeah, I'm very clear. We are also Mr. Post. So there's some great news. For the first time ever. Hosingo Mr. Post didn't on YouTube. Okay. What do he had on hello if I check life kuma we look at number 29 so ngavula tani ku congratulations to Mr. Post I should the chance loko fika hi vona swona kuna hashtag 29 on music trending chart as you can see na love before ku ingena veve mashitiva master tia ka nandi you naku na prova swo hayara na hala I'm known for this so yele hansi le fitlevo kuma na dendere se dingeni aka ringo last time loko ni check as you can yeah, so as was the thing very also Mr. Post ka 29 very head on mara yeah and so I was like since nchuone na har ku upload then I was like hi let's update again kwala ka video le again so as you can see also Mr. Post as you can see kwala ebe agonya afika ka number 28 mara maka no integrate landini la mkota kushona afika ka number 28 yeah and stuff like that and shona kwala and of course ngavya shindisa xishona or vetani cancel the other section yeah I sunguliseni kambe yeah so leswo of course ngandisa swo so davula oh yeah congratulations to Mr. Post international it's amazing work yeah swi nga helela vele yeah loko ya ka Ben Mayengani na yena hi fika hi kuma ku na yena loko trending swinene na yena emnyemba ni se yi le ka number 24 as you can see kwalano hi khe hi hundza hi ya henhla u ta ni dlayisa yi le ka number 19 as you can see kwalano hi ndza hi ya henhla again ya malembe se yi le ka number 14 I was doubting ku yi nga ha gonya but yi tlhe yi gonya again tanihileswi mi swi vonaka kwalano so hi ta vula tani ku congratulations to them a va ri ku tirha swinene swi kahle va ri karhi va hi representa as Gaza competition aside yes va le ku competeni I agree but swi le ku hi pfuneni swinene as va Gaza ku va hi kha hi humelela va swi vona ku ya kasi ku na Vatsonga as you can see na lava hikwala ndzeni na vona so swo kombisa ku va yisa va na power swinene ti-legend ta ndzumba ni so hi nga va phikizanisa na vafana va compete hi vona lava leti ti-legend ta ndzumba no doubt swi ndliva mani sweswi no swi Mr. Post na yese join ku va a nghena laha swi kombisa power sweswo wo nghena njhe mi vulavula na mina luya i mitirho wa mina luya mi nga voni nhlonge ku basa milungu hi mina milungu hi mina a va nge endli nchumu a nga tivi nchumu yena leswi ni ngo ni nga ku o va mbhongolo ya mina ni ngo yi pana loko mi vona swin'wani ni fonela mehe ni vulavulaka na n'wina ya loyi a nga tivi nchumu